kura na gitio na antu bara banenkera kura kuga gita kothera thia kantu bandia kumarukire mwankogoro thia nkrombagira antu bako batharakanithi antu bachuga mang'ombe antu bamara antu batharaka banenkerete gitio kinene muno nontu bambikire bantu aranta expecta kana no ambikirwe ou kwa heshima kubwa zaidi nkubaketheka na obere no mbamisite muno na kagita kara kondo kwene na nafasi no ambakethagia mawikeri tu twina bo hapa na pale marambe na mantu maingi muno na twina bo kagita konthe Yes. Wow. Asante sana ni makwendete muno ntumauga no mutongoria ora the humble bululu ikumbwa no ntunabu you know kagita konde na biyere twirite kagita konde ro kebukiria ugachokwa thi wenyithio ukirwa ni mbumete background ni muno background ya ndiguru na imbiye antu igwinto kagita konde ro gakara antu na heshima na wekara antu sawa na antu no mwanka bagukirie na antu bagukirie gukurukira ngai nontu of course metukaga muntu no murungu nombire muntu ke ari mu bwana wake so lewa kana ntu bwega na kwinyithia na kukara na ntu sawa ugo seneta ugo president nimbere te kinya president wetu president Ruto no ndi muntu kinya ko mana president kinya na to ko mana na wondo tumia kai rais wa Kenya no ndi muntu akadikire muntu wonde kuna example mbega muno kriantu na kri baraba ngatongoria kwa uni mbere do twi kambu na antu bari gara muno ni sereta uri ko yotu athuri ntinda na antu mashinani ndakachia kwachi so that's my nature na ntina bobango guchenja ntina mubango no banga we kalole humble boru na nature na tikwero na tiku pretend maumbire tikuyokerie goro wou no ntumantu mengi muno kinya ukero there goro makona kana tu makona wifanya no kona no pretend lakini mantu mochero mu mankoro yaku yo ngokora muntu uyo kama ni muntu ambo ni muntu chere toka rio nigo kira nkuona kajoi kiri seneta wetu wa Tharaka Nithi ndamura ithogu kagita karari MCA akariwa wakari na laino ale seneta no abwakari no akana karufu ga sensitive kidogo wewe. Aya, asante sana seneta nigo start tuthererie nikenda tukumenya na nikenda tuthie na mbere tukimenyaga mibango yaku lakini gintu kiria tunkienda kwamba kumenya ni umgwisore mu siasa uri okoragwa very humble te mauntu mengi na nkinya wathi kwaria waragia ta mwana siasa very mature utiaragia siasa cia hapa na pale nginya uti siasa cia kuthukaniria a very mature politicians mbere muno ni nkwenda tumenye who is Gataya who is Mwenda Gataya iboya muno by the way na ntara kwenda nafasi ni akuigwa antu batukimenyana no ntukenye tukomana meche manene siasa mimbi tukathurwa no ntu bautwika Gataya na twike MCA aruthona bako muntu yu nchamba muntu yu muntu maendeleo lakini boya muno sana no ntu bakiuria kuno ntu bakuwa ukumpa nafasi ya kueleza background yakwa ndachiarirwe miaka 50 mbwa tinena mithuru na ara guntu witawa Gakauni ni Gatunga ward na ara guntu witawa Thamandari kiri mukuru witawa Gataya webua na mami etawa Alice Gakonyi ndachiarirwe ntura yitawa Thamandari na wetu mwiji gutiri muntu akinya cukuru na ni Rasbon among my siblings barabanga bonde batwachiriwe nabo alweje barabakuru na raia gutiri muntu athoma nuntu we setup ya kari wogu murungu atethia wendo yo kia kiojire magecho kitharake kia raio muno kwa wetu no wewe nkumenya itu cyo nankaragia atene magecho mamu maganu kibwarua magecho matari na bei eni machokire mona mbecha eni antu banje no ntu actually antu barua goke magatewa na agutu meta kwena bange bameta nkinya machocho mamwende when murungu atethia ndathomera Gakauni primary school mwaka wa kuma 1977 ndarotha CP Gakauni primary school 1982 ndawata max mbingi mona twatha CP ni twachuka boys lakini watuka nkaura mtu yeta wachuka nkaura no tuti mtu amenya chui ko yari na ndo waumana thando kukumetha mandari gwikirite kiongo mwanga chakariga OTC ya uma mutindwa
ikayira nkubu ikathi mwanga mitungu ikayacha kariga igetina njira ino yakare mwanga chuka na njira yari ya ntaka so yayaga rimwe na rimwe kathukira mitungu kiumbe kimwe indi you know that was the only way ukiumba kuthichuka so indi watuika nkaura ndachoka ndathi Tharaka Boys wekwi mukuru muchore wetu muruaje mwaba mukuru aruta wira Tharaka Boys ari driver ndaeto Tharaka ndathoma Tharaka ndawata division 2 Kagitagaku actually division 2 they nombwa ni A minus. You are very bright Kagitagaku nkuma Tharaka ndati undu weta wa Chicago Boys form 5 and 6 Kagitara form 5 chiathomaga ndirikene twaina okia muno we ukebora bwa ki setup ya meji ndirikene kwitho form 5 tutari twaina ng'ombe mwana twakamaga kwi mwaraji agurito guntu twarajiwa kayau kamwe kayau kanini kare kayau kayau twachoka twendia tuona mbecha lakini ngukinya Embu ndirikene ndathie ndeyo mbecha ni chothe school fees with form 5 mbecha iyo chothe ikuthie ndeyo chothe ndi ukinya Embu iyo Chicago lakini bahati ni kwa ina baje chukuru nda tonga baje chukuru nda Chicago lakini after 2 weeks kwa tukakwenda maingatanio ndenga tukuma Chicago watuka baba tareke TVC baba tare tuna kontori badi mochi you can imagine ndo bila Chicago na maguru mwanga Tharaka mwanga ya mandari na dhire 21 maguru we ngende kwa mijanto nkaredia ntumechi kana kwa shingi kibao ruono rimwe nenkana yangenda kinya kwitura methori irugeno rwina kiba muno bai when murungu atethia ndakinya muji ngukinya muji baba watu kenda arere mbia na watu wakithomo kurikiria agu ndi form 5 but mzuri kwika mwana kamwe kare ntura ka sponsor ni muchungu umwe ta Jinkin Methodist endi amparogono ambera kwe muchungu tu ku sponsor twana twatu na thina but mzuri maratazi mako mare mega na umagu twathina mota actually twathire mutino na maguru muntu mukuru muchungu yu kaga etwala Jinkin no twathire kwa Jinkin yagu Jinkin yo chonga maratazi mako na rire okurira rukire arokire kumbira Chicago Boys that was May May 1987 nonda ndikirie form 5 ndarikia form 6 ndawata max chakwa kumagu nontu bathini twaina chumeji kwena mashifta muno wetu mashifta maya makaiyanto mbimbi mami arara yekirete boli ideti nontu boli tikanie ipono ndo yani mbuli yani shifta makajira mbuli so we kwa kena kachachi mbingi muno watu ngona kibarua ndona kibarua ndona ndathi pa university mamia kathina nontu nani ndona kidogo wenda choka ndathi ndaruta wira kwa office of the president ndaruta wira kwa CID ndaruta wira na kidogo mwaka wa 1992 95 wa ndathi wa university Kikuyu campus ndaruta bachelor of education degree Gikuyu bado nkiruta wira wa CID ndi Cherry School ndaruta wira Ndorati ndaruta wira Nanyuki ndaruta wira na inyo establishire kinya CID ya Tharaka tuna na bau bange ndachoka ndaya Cherry School ndaya GSU ndaruta wira mwaka wa 2007 ndegwa ndawa tweka ya monde gwa ndwenda na mugongo wetu prokali na kuran tete buronyagari tena kuran tete tuna ntu ndegwa takanchoka kutethia ntu na ndono tinyire kene mbombo kutethia ntu no of course ndari mutugo thirikari ndali koromba gitike muyumbi mwanga ngiri chena mugwanja na ndang'ang'ana muno kura kiri kuritagana antu bambega gwa muno kuritagana joy kuritagana wenda baratia antu bambere tera mwanga ngiri chena mugwanja 2008 ndachoka ndathi wa Southern Sudan narutanga kibarua no kidogo na watoto becha Nairobi ndaruta twira twako twa biashara bana pale ndaumagu katiba ya ibia ya 2010 ya na ite mukondo ma MCA ambi seneta ndi watuka gwetha ndi kunenea kirime kunenea gikunywa mboya gikunywa kamani gikunywa simba gikunywa chongjogu gitekia MCA kya ndathi mathima ndona gitekia MCA no andu ndari na antu bakwa mukothima no tuwetu guru twari gutukuma gatunga woni twaya mukothima
ndathurwo MC wa mukothimo 2013 kanko bugitangira nogono no ntwingite na rogono ruraya muno ndathurwo MC 2013 ndachokerwo 2017 actually 2017 yo ndatigarire ninka kuma Tharaka constituency out of 5 MCs na mheshimiwa deputy governor Thaino mwatigarire guntu witwa Muthambi Israeli na Nchambe Ngeya Mariani out of 15 MCs bonde bagia twatigaria antu bathatu na turugi na kiama kira gitendekanaga no tukagithagirwo kwa na Jubilee na rungi na kiama kia Mathakarua wewe na Kenya ndi wetwa survive na mwanga wa 2022 last elections ndi watuika gataya na kurire na inkwenda gutondaga rengi twathungira kienini gakorombe itibiu bia senator na Murungu ateithia antu batharakanithi bandikira njara ukuruga ntagario tomoria ndando guthana gabuti ndathugutire chwa wigeruki gatano tukite senator na ngicokagiria tongoria wenzangu katho cha mwanya muno barata watanie na bona tubonde batharakanithi nundu bawitigia muntu kuma MCA rugamirite wondi imwe ukabutigia na wondi chingi 14 that was a great achievement na intamupu wa kumarukiri mwankogoro antu bakobathana kanithi ntura kubarombera na nkae na kubateya kagita konta kara kwendekana guteyo yes that is me that is our senator ndachokire nkude MCA mwanga wangiri chire na 2015 ndathi MKU kurutha masters yeta wa governance and ethics no thing of course governance and ethics ni written na Matuma County no graduate mathomire twathoma twarikia twandika mathesis Thaino tukwaria ndi murito wa Catholic University ngirutha sheria Thaino tukwaria ndi student Thaino ndi pole lakini mu mantu mako private nkwenda kubweringa tipo mburi gatano gatano uyu ni wito mo fire ni nani mo fire uyu ni nani sasa ndio wito mo fire bo fire nantu bua bua ne gutika aggressive ni aggressive muno na sana kire niunte ntirutha gontu bukawa ngi kombo wako pora ndi muchiare pora ndi mwende amu ndi murere ntienda kurutha ntubuwa wana yanka rutha ntubuwa kwa kinyo nyamuka ninkini ntirutha ntubuwa wo ya rokire wo ndani amefanya hii ndi wenje ndani antibambije muno especially bandu tuletawira ba mukothi bana bo bange bonde na batu interact nabo ibaije kwamba katati watagendu kemba guduka bambe tegetu kabisa na barabara kinyara ndari mukothi mandari ma barabara antu bakaya kuona barabara uri MCA antu wote MCA wo borata muyumbe uri MCA kwe mauntu maria onkironga mo ukatwika proud na mo maria uthithirite antu ngatara ronga mwankarukire tatiuma baba ngatara mantu mako pe MCA no ngatokatara tukanoga no ndajire mugothima wodi man ipati ukarita we mugothima na person kitatukia mugothima meita kira kuona na chuka na gutukuinga na mwembe na uwe mugothima kagita kwa ura uti muntu mamuji ndajire mugothima within 5 years barabara chione chiakario charami na tandazire maram kira mare ndatura barabara kundu gwitwa thite barabara ire mani untu kwari na miguruma twatura barabara twandaro dan mantu maingi mono the best MCA ndachoka ndaka sibitari mpinge mono sibitari ndaka sibitari the location ndaka Kirondi ndaka sibitari kundu twa Karambani ndaka sibitari kundu twa Njoguni ile public ndaka sibitari Ntoroni ndaka sibitari Mukothima ndekira maternity ga Chongo ndaka sibitari Murambo ambo ile gatunga wote ndugwa so twamikire sio kwa tukinyira antu ndachoka ndaka politiki kishauri ndenja ndamu twaka marenge them turi no antu bakunyire ruye ndio kwina thano wo twenja ndamu ngeri ari ambogo twaro mantu maingi mono actually ngeya mukothima bara wacho nti akari umiuro na barabara kuma kirigi chako ya mukothima ya akari umuro ta muro tubona ki mwiro mugomba wewe wana ki mugugu kauga iki twachoka twekira ndoje twekira ndoje ndirikene kuri
organization yetu Nkomburo water project banengere 6 million bekera ndoye meji twaruye gutugetwa girigichar mwanka gutugetwa gicheni twachoka twaka foot bridge ino chakokerania muro twaka foot bridge anga gutugetwa ntoroni twaka bridge tugetwa gitogo twaka bridge anga yathana ntugo watiane matakiri. So we did so many things na twandika limo mantu maingi muno twakathoke mukothima toke mukothima thaino kathi mukothima ikoro mukothima bakenete bakarigala. So we did so many things twekera mata, we did so many things mianga ino 10 ndarutie wira mianga mingi muno na at least atuma mukothima bona iba appreciate nda barutire wira nene muno agwiri no ritore mugwa mofa yaumire akataka zigwe chiaro cha mianga chiambi no tungitweka MCA ikwaina tokorokoro to mianga twa thina twa matharao na what have you. Wena twarikie twinu wena antu batuka vegetable watuka tori betu ba Meru County na betu batharaka nithi twakarata muntu na muruagina tina ndwa na bora kwaina matharao mantu kuraga na gutunya na menda na what have you mathira nene ngui machoka chokete kidogo lakini wetu kali na tori betu ti muntu kwenda kurona orongi ndonire okiariria mushwando yu seneti ndegwa nkenete muno we umiria ngabutumukira na muntu rokudugania kwamba no thiuka tumiro giciaca kana kurutha mantu mange matemega ibero gatata thama bano ndi waku bano ikoeria bano mofaya na wangalia ikoeria tu ya mtu no athugania gombo kwa mena tikire sereta na thiwa Nairobi lakini ithole yako bando ri Tharaka na ri Tharaka nithi guthio ithole tari nondu nawe tuga Tharaka tuga mpange chiri mpanga niga chiere kwina mpanga ya kugira na ya kureterwa mpanga ya kureterwa no uyu utibutarutha nontu no rure kija ngoko karoga ninga mtu kija na murugo ende muntu roko eto na turetera mpanga na kanwe nero kwamba tutina thira na mtu mutharako tie mtu akinyaga mutharaka ni tie mtu atakinyaga lakini mtu akareta mpanga tutapapana mpanga buruni kare kwao mtu nakara na mpanga kwao na wako ina issue iko yomba kwarerwa andi bakande gurubarie lakini mpanga ya bitina yambi yo awezi patiumba kwa mheshimiwa wego no go promise antu Batharaka nithi na Meru County mantu marama mianga matito merwa siasani na gintu ikikonda gete muno nontu taino duaru atware na conference nene muno na ara guntu gitwa Naivasha Naivasha twaira His Excellency the President ito interactive muno na akando kana kijari tritienu itwarite na antu baingi ni uni ngwande kutuika senator mbirite kamete ya Senate Tharaka nithi Senate kamete chiri very strong danjire na kamete ya mbere guntu gitwa Njoguni na ara gitwa Gatithini ne gono na uketha kana agu nuntu wa mianka kamete ya national cohesion ile tongoretwe ni senator wa Marsabit ya Chute na ndethi ya Chute twendaga kubekishwa kwamba tugwateni antu nontu gutibu kumbeka mtu na muruagina mianka 60 mianka merogana ona kwina andwa kwina thina kwina mwanka utina mtu wira taitu nontu taitu kibande taitu mbio kibande ya kuwa bantu anakwa lakini mwanga munde turi untu kwina chabuchibu untu kwina chibu untu kwina geke ukero are untu kwi disputed tukwigwa so ndatiri cyo turanda guchireke nontu kurantu bethirie kwanza mianka nio platform ya kuromba kura siasa muntu akaromba kura wo kuthe muntu akaromba kura bantu ankawa ho wona bandura nkengati antu Batharaka muntu akaromba kura Tharaka wona bandura nkengati antu bangabau angaba Meru ngagota tutigwanda twinu turenda thirikari yete munde nontu gutire muntu mukenya nusu no tie mukenya ata ukinyara kwagiri gukinya thirikari ne yana mikakati ya kubikishwa kwamba rutungururu nde kuma kurungu kuya Murinda kuya Rongo kuya Karocho kuya Kibunga kuya Kathura kuya Kithioroka kunde mwanka untu gitwa Njoguni ila mtu nane ngora taito yake tutikwa cha mianka anga wako utu angetea wako wangetea mtu nane ngora bio taito did na nyo cruise ndenyo thaino Senate nyo cruise ndenyo mtu kamete ya kwanya mbere ya committee ya devolution ira yathire mwanga kathwana mbware condition riogo ira yathire ya ugapana antu Batharaka nithi bathire betigariria kwamba county ni quarters ya Tharaka nithi county iri kathwana na twaitwa kuthia county commissioner kumachuka tomureta kathwana na tugwechuka itauni yetu nene muno chori tauni yetu nene muno Marimani tauni yetu nene muno lakini nuntu ba services tukubikishwa kwamba Batharaka nithi ukinyirwa ni services ikwendekana kathwana ni tuike empower ana mapi nontu county commissioner ndamire ngabana tu akathwana na sabe chaka na what have you so nibu tugiro kwa muntu kuna wango kuwa
rutungurunda bwera mantu mataitwa ni what have you. Yes. That dream must come true. Tutikwa cha kuromba gura na menga kumaruka ili mwanko oro kudura wo meanka yeja nkenga tia Tharaka yeja nkenga tia Tigania yeja nkenga tia Imendi. Hiyo biashara wacha tufunge wacha ni follow. Kabisa. Wow. Aya, asante sana Senator. Nigutuhakikishira miaka unajua ni tumagantu bauraga namo angatie kuliro na Israel ndio kuwa ya Hamas na Palestinians na mianga yes manto mega mamumo no Senator no ntungoririkana nkinya CS wa Interior Professor Kithure Kindiki Kagitakarari nara Meru na promise antu abera ndo ino cia mianga kaithiete kuthira kabisa itikanegwe gwa kaire na bera mu Meru County ura ari na munda Tharaka bora kiori wake na nenkerwe taito na mu Tharaka ni ura wina rabande cia Meru County wegwe munda uri wake na nenkerwe taito koguo na wego mheshimiwa nkuona bando no thiete na mbere gushukuma runtururu na itukuga ibwega muno nonto ibubukareta nduke angwire mweti utire mutaronto kura wenka yes Tharaka uyu ri mianka ni gatithi na what have you. Yes. Biashara cia ruta Meru County. Aukarukira getie mutindwa. Mu Meru uyu uri maua uyu uri mutindwa uyu uri bantu ana biashara cia ruta Tharaka. Yes. Uthigithio rogono. So ndatiru cia mianka cia ndwa yeya ngukuro mendani yeya ngukara inde to moya kura gantu economically. Yes. Ugweba. So na ndatu ichoketie antu nyuma mono. Ndu bagacha cia mianka cia ndwa na what have you. Itina ma. So niyo resolve ya kwa ndese Tharaka Nithi kumarukire mwankoro kumake sure kwamba muntu we na mwanda wake nuri movement nuri motiga nuri Mutharaka wala we na mwanda wako ni kala taito hiyo mambo mengine ya mipaka tutakuja kupambana naye baadaye kabisa. That is my resolve. Aya, asante sana. Kiuria kingi tu nkwendaga gukuria nikia Kenya Kwanza na taxation economy kuria iri iguru ngakuria Azimio ni makunegena tomuthi makugaga tuthiete kuigirirwa another burden ya taxation. Well, as a senator ungi comment yaka ndakwira taxation yo ni nyireti antu bakona ni taxation ni nyireti antu bakona ni lakini kwire tuga kulipa ushuru ni kujitegemea nkwega menya gintu kira tukwira tukuwa muno twe thirikari ituria ushuru lakini twala ushuru na butumika bwa butika iwe nkwega emunde joy watwika nukuria ushuru nyoka gito pechiganata lakini watwika ukauma ukathitore ukethera kila muntu wonde na ruye tisa sawa ukethera utimu ana kurandana na barabara ni tena atakudicukuru ukathuka utimu akuru urokarukire kuthi gutaro ye kithakani kana utimu tatena stima kana at least ukiwa maisha mothe mesa no to taxation utimu mtu wakira na mika taxation nugwegwa nonto nawe utiumba waka mujua ku na mbia cha muntu ati wawo atikathina kaninkini no mwanko thiko muturi ukiromba bici ukiromba bya kuria ko muturie ukiromba anga dawa mwana kwajwa ukiromba ko mulwa jokwe dumia mwana kwa chukuru kwa muturi ndumia mwana kurana oro kwa muturi anga ndumia the only way umba we teti kuibanga wowe wengo muntu kenyene turete na marando kumarukire mwankoro kathina kanyingini kaya tukuye wa chungu turumia mbia ugwewa IMF World Bank angago ngachi what have you na ntu batu kuroma mbecha no gotibwao wow ibale tokoti bakekera mbecha kwa NHF bakekera mbecha kwa NSSF bakekera mbecha kuntukungi sachi tatira bakawati kathina kidogo bakathi bakaroma mbecha irako irara bakaya bagete nacho so tutiumba wake economy yetu na marando ma namba ya muntu utikire tirona kwa as much as tukua taxation regoro pora tukua tu thirikari na ndise na Tharaka Nithi ni butu turakinya kura thirikari kinya senate kila mahali twale ogoti kumikishwa kwamba muntu uri marawa is part of Tharaka constituency atikajero ina maguna na gwata ruji muntu uri kama muntu gitwa kama maguna na wata sibitari mbaye na maternity na system chondiri kwendekana na wata barabara mbaga utendu kathi gututaga tunga ward atunga ward ndanda kuburi ungeno na timya kana iguri Kenya ona tauri Rwanda tukubirwa rwa kurura myanga 60 kathi wethere antu kithima kirage kujwa nthimba kujwa mthekere kujwa njoka kujwa manyore no muntu urokota ruji na muntu bari makuri ogoti that is very wrong
Yes. So taxation tia kida ino thoku lakini tumekishwa kwamba wagito mbecha otiboto kugitwa mbia cha kumwetu kugitwa cha joy wanationa to kugitwa bejicha kinyande goro ito chione kirutawe that is the result buri ugabona twa gwata siringi 10 tukasigaire ikathira lakini tutimba gwata taxation ndo to kugitwa goti lakini gotiburo kaduka thiri muntu mwe na mumu mukodi yes ya kwe muntu abaire mbecha agura mareke agura ithaka aginya bantu iga mbecha agura menda Australia agura menda guntukuna agura kira gintu kiothe ni muntu umwe mbia ciantu ukathikararia ari munthi karani ara takarani karani turaino uthio kethera mukuru wa mianka 89 88 akwira ari PS kagita ka boy kana kagita ka Kenyatta na na bairi akitha nyoba itara kuthiwo na ara backlands na guo ya ngoro batikarani na gita airie mwana umwe Canada akija ayire nkuniani nontu athira yo marawa makurebia akinyukwa ayire kago ekero tungunia mwanga nkingwa nontu rete mbia cia turetira no kurea thikirite rogono airo kirelecho police station ya Makrimani igatinda muthaike rumuro metewa kirera uno bu ena menga 60 kirete urongeirwe Australia athi kuthoma ro akuthia uro ni muntu murume yes thikirite rogono so watu kwa taxation is nembega akitubekishwa kwamba wagitwa goti burutewe yes. Okay, asante sana kwa taxation yetu ebatie tutethie batiti corruption. Wewe unakuwa unataka mbia mingi si uragira na wikalega. That is exactly what I'm saying. Yes. Na intamo kuona Kenya thini tu ina Kenya munde. Point number 1 ya thini ya Kenya munde enjoy. Yes. My sister nankwira frankly speaking. Yes. Iwamba. Wamba. Corruption iwamba no ntokwe muntu kuthiaga thungembia ciantu magana karibu 300. Agekira bobuko ni we. No me mwiciria kidika mutethia. Kakida muntu turandia mengaga. Otio gotura ndigoro na tankuru mari. Nienda kwera ni uri gwetu mujiba gweta thoma mame ta thoma uthi muntu athoma. Ugwewa? Uri ya mbeca tigira mwana rothara ciata. Na tukamutigira mbeca inu cia wamba etedia nacio ataijagia namna gani yes wale kuna nafasi ya utweka uruga bere tinto biantu mutirantu we yes